وما علينا إلا البلاغ المبين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Gibu sui sesenggitan warastanu uman aluman salasa ipun si sagiang kaiya urasa alas nibi taman si iku urasa alas unsi sa kapku tulunganian. Para ini si iku mga datu agus mga bay iba pagmantan waya si iku ilmu tanu sa bakalo-kalo na di maka pagumar gagiang kuto aparatiatan si iku Allah ay sabab nakagiagiang kaya parateya di itanu pagayamayaman si iku mga puso tanu na aya akapagpaka laian udina aya kapagpaka begragiang kaya parateya tanu na gulalan si iku kapagpugmani si iku mga kenalan si iku agama na gugiang kutuwa kapanaguntaman si iku agama tanu agama Islam. Sisa yang kaya mapunto ka oras tanu na ay ini mapipikir tanu bagan tanu sa mapunto ka usayan na yang kaya makapantag si iku kapanarig si iku Allah ay sabab na isa ini importante si iku mga simba tanu si iku Allah na gudaaw na anaya amala kung mga simba o puso agiang kaiya kapanarig si iku Allah si iku languan taman udi na si iku langun o betadi. Kailangan na si iku kapagintaw tanu si sagiang kaiya dunia agiang kaiya lalayong tanu di makapanarig si iku Allah panggalabakan tanu agiang kutua mga sangan tanu si iku languan taman apong gudulaan si sagiang kaiya dunia. Okay, na kailangan agyang kutuwa matatago na agyang kutuwa di ikapaka panarig si iku Allah kagi importante na si sagyang kaiya di itano kapagintaw sang kaiya dunia. Bata dilaboron si sagyang kaiya kababali tano sisitano sang kaiya kalamalamaw Islam undi na sisitano si sagyang kaiya parateya kagi agyang kaiya parateya na katawan tanwa so parateya na ayadar pa iyan na supuso na kagi ayadar pa iyan na supuso na kailangan nun nagyang kaiya anto niniba na kapanarig udi nagyang kutuwa katawakal si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Pitero o sabaad kung mga mampunay sa ilmu at tigiran na inusairan agyang kutuwa piteroon katawakal udi nagyang kutuwa kapanarig si iku Allah sa tigiran manay at tawakkulu sidqu i'timadil qalbi ala Allah azza wa jal fi jalbil masalih wa daf'il madar min umuri dunya wal akhirah wa an yakila al 'abdu umurahu kullaha ila Allah wa an yuhaqqiqa imanahu bi annahu la yu'ti wa la yamna' wala yadur wala yanfa'u illa huwa subhanahu wa ta'ala. Pitero sabar ko mga mampunay sa ilmu aya ko na pitero nakapanarig aya ko na pitero nakatawakal na giyuto at tigiyan so titua kapupanarig o puso si iku Allah subhanahu wa ta'ala udi nagyang kutua titua di ikapanarig o puso si iku Allah ta'ala fi jalbil masalih si isagyang kutua kapagpakagamawa kung mga kamapiyaan wa daf'il madar nagugyang kutua
kapapagerna si iku pemakabinasa min umuri dunia wal akhirah apa deku mga betad si iku dunia agu si saalungan amauri wa an yakila al abdu umurahu kullaha li ila Allah nagu isarig uripen agyang kutua kakro kabintengian si iku kalangwanian na si inian isarig si iku Allah wa an yuhaqqiqa imanahu bi annahu la yu'ti wa la yamna wa la yadur wa la yanfa' illa huwa subhanahu wa ta'ala nagu tuntunian agyang kutua paratianian udina imbagrian ituntunian ko paratianian amataan ada apa pemagai naguda apa pengeren naguda apa pemagai kumurala naguda apa pemagai ku kamapian inun tabus wallah subhanahu wa ta'ala ay makna niya na langunan na nakapar wallah subhanahu wa ta'ala igira manutua supuso na dudu nagyang kutua kapanarig udi nagyang kutua katuwakal si iku Allah Ta'ala na makasasaringit sutaw sa diskanian kebinasaan kudi niya nakapagintaw si sagyang kaya dunia kaya sumurala nakapaaranan wallah nagusumambuso kamapiaan nakapaaranan wallah kanabaad na makapapaarsan asalakaw si iku Allah subhanahu wa ta'ala naginan ikailangan nagyang kutua ay maanan yan na di itano kapaka panarig si iku Allah katuwa kala si iku Allah gina ni pinaka-importante na tanong kagiagiang kaya katuwa kal udi nagiang kaya kapanarig si iku Allah na ayadar pa ini na soposo ayadar pa ini na soposo nagiang kaya di tanong kapagintaw sang kaya dunia na aya importante si iku mga simba tanong Allah nagiang kutuwa simba o puso kaya sabab sa giyang kaya puso na andun ni katugumpia agyang kaya puso na bitugumpia so mga anggota andun ni katugumpia agyang kaya ayam na niya na puso na mitugumpia so mga anggota taman sa Peter Nabi sallallahu alaihi wasallam at igyan naman ay ala inna fil jasadi mudgha idha salahat salaha al jasad kullu wa idha fasadat fasada al jasad kullu ala wa huwa al qalb Pitero Nabi sallallahu alaihi wasallam atigyan na tanudan atigyan naman ay kamataan aad na matatago si iko puso si iko lawas ad na tigyan na matatago si iko lawas ay gira amit tegumpia na di tegumpia suwaya makna niyan na langon anggota na igirap man amya binasa na binasa so anggota langon anggota ala wahwal qalb natanudan atigu Nabi sallallahu alaihi wasallam kagianan soposo Peter Allah Ta'ala atigian manai wa iyamsaska Allah bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa iyamsaska Allah bi khairin fahuwa ala kulli shay'in qadir Peter Allah Ta'ala atigian amay ka sugat raka wallah upama ka sugat ka wallah amurala nadaa pekarnon da pekapukasun arumu arsir kanian wa iyam saska bi khairin fahuwa ala kulli shay'in qadir na amay pa nakabutawanan yarka sugat yarka agyang kotwa mapya fahuwa ala kulli shay'in qadir na sakanian nasi kulang wan taman na gausian langwan taman na ayam ananian na gausian miya kadakdak la miya alui si sa Quran kini sugun manunumpang sa kini sugun wallah si iku katuwakal udi nakapanarig si iku wallahu ta'ala sa taman sa ayam miya alui umanga ulama na aya kadakla miya alui sa Quran kini sugun wallah si iku katawakal kapanarig si iku Allah Ta'ala na subra so siyaw pulo aki alwinian si sagyang kanan Quran ayam ananian na isusub yan agyang kutwa kapanarig si iku Allah katawakal si iku Allah si iku ayam ananian na langwan taman Peter Allah Ta'ala at tigyan naman ay
wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut wasabbih bihamdihi wa kafa bihi bidunubi ibadihi khabira. Fitur wallahu ta'ala atiyan wa tawakkal 'alal hayy, panarig kasih ku Allah auyag-uyag, panarig kasih ku Allah auyag-uyag alladzi la yamut adipatay, wasabbih bihamdi nagupatusbih naka so pudi sir kanian, wa kafa bihi bidunubi ibadihi khabira, na miyakatiyokop akaib wallah suaya makna niyan na mga dusa mga urip niyan. So mga dusa mga urip niyan na kaipanan wallah palaid na nan katawan Allah subhanahu wa ta'ala agyang kanan aaya makna niyan na mga dusa wanto na iniba na mga urip niyan. Nagyo tuy sabab aaya kailangan sira tanong nagyang kutua aya makna niyan na si itanu di makapanarig si wallah da sirigan tanu asala ko si wallah si waya makna niyan na lamwan taman waya makna niyan nakakaro kabintang tanu kudi tanu kapagintaw si isa giyang kaya dunia. Taman sa pitur wallahu ta'ala atiyan manay qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Teruang katiyan ya Muhammad, la yusibana illa ma kataballahu lana, adadin aki suga terkatanu atiuba ainun tabusa ini masad wallah abugian tanu huwa maulana asakanian ipanarigan tanu wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun, na sibuk wallah subus wallah ya aya makna niyan na panarigi umya maratiya aya bu panarigi umya ratiya na subus wallah subhanahu wa ta'ala. Dahil manuto giyang kaya langwan apkuno la tanu si giyang kaya dunia na palapaled na nan kapaar wallah palapaled na nan mi papaar wallah taman sabki suga terkatanwa aya makna niyan na murala nakapaaranan wallah sabki suga terkatanwa mapia nakapaaranan wallah. Okay, na upama kasakatan na aya piaga dimatan kuditan no kapagintaw sa giyang kaya dunia na giyang kutwa ditan no kapa narig si wallah giyang kutwa ditan no katuwakan si wallah subhanahu wa ta'ala na pakaapas agiyang kutwa ditan no kapagintaw sa giyang kaya dunia pakaapas agiyang kutwa aya makna niyan na piti barangan awida akaltan kagiya pagkapikir tanong amay ka giyang kutwa betadi tanong na si itanong isarik wallah na suwallah na kanaba tanong niyan aya makna niyan nan dedarainunan taman sa pitur wallahu ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja san sa taw ay kalakiyan suwallah wa may yattaqillah sadin sa taw ay kalakiyan suwallah yaj'al lahu makhraja na senggayan sa kaniyan wallah sa ukit aya makna niyan na malbud senggayan sa kaniyan wallah sa ukit amalbud wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib nagupriski niyan sa kaniyan sa aya makna niyan na dinian antuni ibana mapipikir upama na priski sa kaniyan wallah sa kanaba niyan to aya makna niyan na mapipikir wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh nasadin sa tao amanarig si wallah tawakal si wallah nasudin wallah imaaku sir kanian sudin wallah aya makna niyan na maakur kanian. Pada penakatur wallah natigina wa tawakkal 'ala al-'azizir rahim alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Wa tawakkal 'ala al-'azizir rahim panariga tigina si wallah masaling gagaw panariga si wallah amabager ayam ananian na masaling gagaw alladhi yaraka hina taqum ayam ananian na papagiling kanian hina taqum si sagyang kutwa katitindig ka udi nagyang kutwa kapitindig ka wa taqallubaka fis sajidin nagugyang kutwa diin ka kapag kaskas ayam ananian na pedeka semanga tau akika susujud
Giang kutua ingka kang gagamukai asakana pedeka giang kutua kika susujud ayam ananian na giang kutua masa adi ingka kapanam bayang giang kutua masa akititin dengan ka kusambayang na ayam ananian na pepegileng kar wallah na gitu ikini sugun wallah si kwaya ananian na kapanari gisir kanian kudi kapagintaw si sagyang kaya dunia kailangan tanwaya adit ni kapanari gitanusik wallah nami ada agyang kutua ama pipikir tanwa awida akal tanu giang kutua ipukalak tanu giang kutua magagida tanwa nirbius giang kutua magagida tanwa sawan na aya bulunganan na ande manaya maka beger agyang kutua panari gisik wallah giang kutua katuwakal sik wallah kagi ande ni kapakabegeranan namiada agyang kutua langwan apaki waswas rakau syaitan nagugyang kutua langwan ayam ananian nami pepengangalak rakau syaitan gianan ayam ananian na kailangan sirakatanu kuditanu kapagintaw sang kainnya tama na sabi tiru Nabi sallallahu alaihi wasallam amaika sutaw naman naring sik wallah tawakal sik wallahu ta'ala na pupegeperan sakanian wallah sa lagi duka pupegeperanian si sagyang kutua papanok aso papanok na ayam ananian na kana badi imbesok kana badi pamumulaan sa kakanian kana badi na pirakian ami pumamasanian sa kanian ugi na lumiyo sa kanian sagyang kutua salagayan giyang kutua derpayan na datagu akapiya-piya kanian datagu atinuklanian na makauma sa kanian na ayam ananian na mau usug sa kaniya na sanad tingu Nabi sallallahu alaihi wasallam sa tao ama dari gisik wallah na ayam ananian na pagperan sa kaniya wallah sa lagi dagiang kutua kapu pagperanian si sagiang kutua papano aya katru Nabi sallallahu alaihi wasallam na tigian mana wa ma aya katru Nabi sallallahu alaihi wasallam na tigina لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقتم كما ترزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا upama buat tigu Rasulullah kamatana asakanu nama narikanu sik wallah satitua kapanarik tawakal kanu sik wallah satitua kadawakal laruziqtum kama turzaqut tayr namataan akiu markanu den suriskir kanu salagi du ukap rizki sagyang kutua papanok tagdu khimasa wa taruh bitana ayat tadagyang kutua papanok na peliu sa kanian malalakaw sa kanian aku kapipita ada tagwa tinuklaan yan na makambelingan na mau usug sa kanian na lagi danan kapag para wallah si sagyang kutua tau alalayo na agyang kutua di inian kapanari gisiik wallah subhanahu wa ta'ala giang kaya mana mau ulaulatan sagyang kaya dunia akap ke dinagyang kaya kapangawiyagan sa haram lagi duka priba lagi duka dermat lagi duka pamerak sik waya mana niyan na dagangan kasesapa sa di benar kapamagu giang kutua kapanalimbot kapangakal na ayaman apu kesababansan na kagi sutaw na da sarigian si ikwallah sutaw na kanaba sa kanyan tetawakal si ikwallah upama ka tetawakal sa kanyan ayam ana niya na sumasarigi sa kanyan wallah nasasana niya dinagyang kutwa kawiyagan yan api miya kay tito ayam ana niya na kelaban yan nun api pan miya kay tito ap kakwan yan sa giyang kutwa kawiyagan yan nasasana niya dinuto na giyutoy ayam ana niyan nasadin sa kabager agyang kutua panarig utaw si ikwallah nagyutu ikatetak na agyang kutua puso yan nagyutu ayam na niyan nakapaka tetag doy yan kung ini nakapagintaw si sagyang kayan niya Peter usaba ada kung mga salaf rahimahumullah ta'ala at tigiran manay tawakkal ala Allah tusaq ilaika al-arzaq bila ta'bin wala takalluf panarika tigir si ikwallah kapakaw marka suriski panarika tigir si ikwallah kapakaw marka sumanga riski
aya makna nian na karena aba kau na diukot udi na karena aba kau diukaw da amyang gelebak kau na aya makna nian na dukaw lagi nandun suaya makna nian na limu wallah aya makna nian na igira malagi ang kutwa sari kasi wallah na aya makna nian na papa kau marka ang kutwa limu wallah subhanahu wa ta'ala papa kau marka ang kutwa rizki wallah ta'ala igira pernah kau na pagkatakawang kau aya makna nian na barakan kilili pagi ang kaya aya makna nian na rizki asi papa kapo na kuaya makna nian na mangurip wallah di pakan gulalanan wallah say kuaya makna nian na mangurip niyan nagiran wallah aya makna nian na aakwa niyan agiang kutwa tau adir kanian manarib melagi di si kuaya makna nian na kauya wiya ku dunia anta ka si kuaya makna nian na makapantag si ku simber kanian udi nagiang kutwa para kaya si kanian Sa'id bin Jubair naya katiruyan na tiga naman ay at-tawakkulu jima'ul iman suwatiyan na suka panarig suka tuwakal nagyanan ikiyawumpungan kiyatimuan si ikwaya maanan yan na paratiya yanan ikiyatimuan si iku paratiya agyagyang kutuwa ka ba siya ko aya maanan yan na yan kaya kapanarig si ikwallah nagalabakanan upuso kanaba na nagalabak waya maknanian na lawas kagalabakanan waya maknanian na puso lagi na kanaba ini aya maknanian na matag kasandigan kagi namiyang gulaw-ulay ini si kumasaw mga sahaba masaw waya maknanian na miyangaw una mga nabi nagusi kumasaw nabi sallallahu alaihi wasallam nagyang kutwa kabagar agyang kutwa panarigidan si ikwallah na miya kau makiran agyang kutwa tabang wallah subhanahu wa ta'ala miya kau makiran agyang kutwa tabang miya ka po na si wallah subhanahu wa ta'ala ngailani man ito taman sa pitero Nabi sallallahu alaihi wasallam at tigyan idha kharaja ar-rajulu min baytihi فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله قال يقال حينئذ هديت وكفيت ووفيت فتنحى له الشياطين فيقول له شيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي Pitero Nabi sallallahu alaihi wasallam ay gira tiyan aluminium sutaw si kwalainian aterunian bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah terunian na sagyang kutwa kapliunian na ayamat teru sagyang kutwa masah na terun ayak una materu na ayamat na niya na hudita wa kufita wa uqita ayamat na niya na miyang guna na uka miyaturoka nagwayama na niya na anto ni bana miya siapa ka nagu ayama na niyan na miya kalida saka udi na miya safety ka miya safety ka tigin manay na aya ko na ayama na niyan na maulaw la si sagyang kutwa masa napupulag yan o syaitan agyang kutwa tao sagyang kutwa kiyabati yan si sagyang kutwa ayama na niyan na miya alwi tanu na aya ko na amatero waya makna niya na isa syaitan na tigiyan ako pedian na anto na ay mamubetadga agyang kanan akaasay na naka na aya makna niya na sabnar amia toro na sabnar aya makna niya na miya siap na sabnar amia safety kaya gitu kapalaguyan o syaitan agyang kutwa tao aya makna niya na pembetian niya agyang kaiya bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah agi mamaanan nagyang kutwa kapanarigi si ikwallah giyang kutwa kaya ginaw ka bismillah na ayamanan yan napang niya ko sa tabang si ikwingaran wallah bismillah tawakkaltu ala Allah pang niya ko sa tabang si ikwingaran wallah nagumiya nariga ko si ikwallah la hawla wala quwwata illa billah daagas naguda abagar inunta naswallah subhanahu wa ta'ala ilani man ito
mabagragi ang kutwa mapmamaananian nagyang kaya katero na aya maananian na antune ni bana kiyang guna na naguaya maananian na mining gudala na ya mga sahaba namya paruliran agi ang kutwa siap hapu na si wallah subhanahu wa ta'ala. Miya panutul puno Ibnu Abbas aya maananian na pitru yan atigian hasbunallah wa ni'mal wakil. Aya makna hasbunallah wa ni'mal wakil na miyakatiyo ko pra kami din sa Allah wa ni'mal wakil nagutungan ay amapia panarigan tungan ay amapia aji itiwakalan mapia panarigan giyang kaya tigo Ibn Abbas agiyang kaya hasbunallah wa ni'mal wakil Nabi dia ayat tinggian Nabi sallallahu alaihi wasallam nagubiya o Ibrahim alaihi salam Nabi siap siran si sagiang kutwa ayam maknanian na antuna ini bana mambutadiran. So Ibrahim alaihi salam nakagia itu sa kanian sagiang kutwa ayam maknanian na pimuntuan arapog uri na itagun ayam maknanian na piani mo itagun na tiutudan nakaya katutudan sa kanian na ini itugun so Ibrahim alaihi salam na antunay pitero Ibrahim tigya na hasbunallah wa ni'mal wakil ay maananian na katitiyo pang kami wallah amia kapia-pia apanarigan na sunjukiya terwaru mo Ibrahim alaihi salam na antunay miyang gulawla pitero wallahu ta'ala atingina qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim pitero wa biati wallah ya naru kuni hayat tingin apoy nambului ka tingin manai abarda ayat turu na bard na ayam anani na matenggaw pakadenggaw hayat tingin manai wallah apoy nambului ka tingin apakadenggaw udi na matenggaw wa salaman ala Ibrahim nagukalilintan si iku Ibrahim alaihi salam. Nah, sagiang kutwa kini tugnun sagiang kutwa apoy na benmim beloy alagid wirqun. Aya maknanian na da sa kanian matotong. Mi puga suapoy, miya totong suitagun, miya langan suitagun, kakian agiang kutwa kadag udi na apoy na aya maknanian na da pagaalin su Ibrahim alaihi salam agi asinya sa kanian wallah. Ginan so kabager waya maknanian nakapanari si wallah subhanahu wa ta'ala. Nah so mabuso Nabi sallallahu alaihi wasallam nabi tirumabu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam si sagiang kutwa masa aya maknanian na pitero nagiang kutwa pagtaw pitero waya maknanian na pagtaw at tigiran manai Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Si sagiang kutwa masa na adna miya ko nabi ako sa mga sahaba na pitero iran sa ko nabi ako sa mga sahaba tigir manay innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum mata na tigian aso mga tao na pitemu tamuang kanwiran miyagi sa isasiran sa kaya maknanian nakasurang irarkano kasupa kairarkano fakhshawhum nakalakan yusiran at tigagiang kutamiterukiran na antunay miyaw na ulairan fazadahum imana nabakiran dinutumya kauman sa paratiyaya wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil sa aya pitiru iran natigiran aangkusang kami wallah amia kapia-pia apa narigan na antuna ini balas kiran wallah si sagiang kutwa aya maknanian na miyaw laula aya ini balas kiran wallah nasimbag siran wallah natig wallah fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin azim. Aya mamu pitur wallah ay ni sembegiran wallah sagiang kutwa kya panarigiran ko wallah kya tuwa kaliran si wallahu taala
fanqalabu bi ni'matin min Allah, miakam belingan siran sabab kulimu apu naku Allah wa fadl nagu gegau lam yamsashum su sadin abakiran mini sugat ayam ananian namarata wattaba'u ridwanallah nagu ya miak kedegiran nasumangai ka sesuatu Allah wallahu dzu fadlin azim naswallah na ayam ananian na sakanian ikirak si ku gegau amala di nalimu ayam ananian namala nilai ni manutu mangurip ni Allah gitu ayam ananian na antun ini bana kailangan syiratan wagi yang kutua kapan hari si ku Allah subhanahu wa ta'ala sumia marat ya si ku masa o Fir'aun la'natullahi alaih adna ayamanan yan nam yamarat ya kiran piarat iran suwallah ayamanan yan na adan yan panguruti su Fir'aun la'natullahi alaih natunay miyang gudawla si sagyang kutwa ayamanan yan na kaya pakisimba o Fir'aun si saginawan yan na ayat pitero agiang kotwa saka tau amiarat tiya apa deko pag tau Fir'aun asiu pakian so Fir'aun na tigina wa ufawwidu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad saka na tigin na ipe nariga kana tigin subetada kana si Allah isiriga kana tigin ini taya ko pakan dinatigin subetada kana tigin si Allah inna Allah basirun bil ibad kamataan aswallah na pupugilay niya na so mga uripan na aya ini sembagun wallah na tigwallah fawaqahu Allah sayyiati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab na aya mo ini balasar wallah fawaqahu Allah sayyiati ma makaru na sini apa sakanian wallah ini lidas sakanian wallah si kuya maknanian na mga rarata antanganiran wa haqa bi amri fir'aun bi ali fir'aun su'ul azab na kiatangkalan suaya maknanian na apabila pagitaw fir'aun waya maknanian na marata asiksa ay maknanian na kiatangkalan sila marata asiksa si ikwallah subhanahu wa ta'ala naginan mga urip ni Allah ay maknanian na kailangan sila katano agyang kutwa di tanong kapakapan na rigsi ikwallah agi ay maknanian na importante yan na kung di tanong kapagintaw si sagyang kaya dunia bata di laborun si ko kababalitan o mga tao asisi ko ingaran aparateya uli na sisi ko ingaran Islam na kailangan pada sa kailangan akasabutan tanong si sagyang kaya kapanarig ko Allah o anto na ay bidaan o kapanarig ko Allah agus so kanggil baka si kuya maknanian na sabab yan kaya dua na di makapambelag so kapanggal baka tanong ko sabab agus so ay maknanian na kapanarig tanong si Allah subhanahu wa ta'ala na kailangan na nan kung itanong kapagintaw si sagyang kaya dunia kailangan nakasabtan tanong ang bida so petero na tawakul agus so tawakul si kuba saram na bidanan ay petero na tawakul na pinggalabag ka so sabab na si kukyan galabakang ka ko sabab na inisarig ka si Allah agyang kutwa resulta niyan amapya na petero na tawakul na gumaganak ka dangkad ng galabak ka so sanga nakaw na tika sumyarig ako si Allah subhanahu wa ta'ala giyang kutwa tawakul na ayam ananian na kanabaginan ipagilay wallah ay pagilay ng wallah na giyang kutwa kapanarig si wallah adiin kang galabakan na agyang kutwa sabab ayam ananian na kakaparulia si sagyang kutwa limu